Ehureji neija kumara isabiti emwe yonka kandi erimu neekorerwa aha Boma Grounds omuri Fort Portal okurugyerera Akakiiko aka entebeekanisa ezi niziija kuhurira emishango okuruga omuri districts za Bundibugyo, Ntoroko, Kabarore, Fort Portal, Bunyangabo, Kasese, Kamwenge, Kyenjojo, Kyegegwa hamwe na Kitagwenda. One of the major categories is about the employment. People are being discriminated in the employment sector, whereby like a company employs them, they just favor only one side, and other employees are being discriminated, and these people are tortured, made to suffer, they are not paid, so they come to us and receive those complaints. Ripoti yashozibwa Akakiiko nuko kamwe mu mwaka gw'2020 neyereka ngo Akakiiko kakatunga emishango 59 aha mishango egi emishango 180 ekahorezebwa omu institutions ezinda nka koti. Aha mishango 250 yahandikirwe, emishango 42 ekakorwaho ekicweka kandi endijo 10 ekirimu nekyondozebwaho. Turiho kurira emishango kurisivinga emishango y'abantu boona abaine okushororwa, abaine okunaga enyuma, abaine okunyigirizibwa, abaine okurubatirwa ngo niho baine obumuga aha mibiri yabo, ningashi n'abakazi nashi n'abashaija ningashi n'abaana ninga bakuzire munonga n'abagurusi n'abakaikuru. Ebyo tukubyendera kimwe nka Equal Opportunities Commission twine obushoborozi mandate yaitu netugambira ngu twine kurwanisa ebyo kuruga mu Banyayuganda boona bakaganirwamu omu program za gavumenti. Habwokuba ntureba gavumenti yaitu ya Uganda eine programs nungi ezishemeye kuba niziyamba Abanyayuganda nk'emyoga nka parish development model. Helen Kamwine uri omujwekyerwa wa mukuru w'ihanga bwa Fort Portal wehona yatendereza Akakiiko aka okwija omu kyanga eki. Kandi omuntu buba noyenda kukonyera omugambira amananu tomubi bano ba lawyer abaine lawyer bwokuha ebigambo byebishuba atongana ebishuba kandi hamuheru tomalira katandikire dukusirira oboraka noleta omusango mu commission eno banza oyo chumitirizo ogambe nyoko omuntu chiche kyantangire genda mu koti. Nyo ofisi yangu, ofisi ya mail, ofisi ya RCC. Miezi mukage nyuma, wene ntitiri ntobizi nyingi za mataka. Hari abantu abamucyara beneja. Neja mwa speaker kwa karuru. Naga speaker ni bizuke na kikasa vya sente zange, musabu kumbiara mabare mwitaka, beto savea naenda kuntwara mara sisi ansi. Ofisi ya RCC tuwasibera. Omuntu okunkambiba na mutwara mara sisi. Twasange kizikuki cyari tetumuntu. Amakuru agagasha kwa Jonathan Tsingwire.